ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog, agrunda kayo inton rabi ay. Ha? Antay bagbaga, Mangkail? Ay dengdenggen ako no. Di na magam dengdenggen. Ay, Eh, tanto ba't cellphone ter aramidem nga. replayak lang dito i-text ni Tata ba daw? Kunak, agrunda kayo inton bigat. Agrunda? Ay, wala. Sige. Ay abam amin at tanod mo. Unang kail, nawatak timbagam. Nangig mo? Unang kail, sanak matatulay. Sigsig rod wak lang. Tano saan mo anangig ulit-ulitak manay. Sana nang kail. Ala, mapankon bagaan dagiti tanod ka. Enteng, panagkunam naawatan ni Kwarog jay imbagam kan kuana. Naawatan na. Kasla saan nakamot adengdenggan itay, taagsilsilpon nga main. Kuna na anangig na naawatan na. Tano naawatan na, apay ngay tanagdiritsumait, kat kuna namot amapan na bagaan dagiti tanod na. Siguro. Mapanpay gumatang ititersi na ni kagawad ko nang. No mapan gumatang ijay, apay nga rod anagsiko. Ay, wala niya. Nagsiko mga paiso. Ay. Sabalin sa tipapanan naman. Kasla agturong mat ijay balay damari to yang kan pari badong. Ay, amagano adda idagas na, ijay balay da pari ba daw? Ay, agdwa-dwa ak Enteng. Ha? Saan nan samot anaawatan jay imbagam? Badaw, anya ter aramiden ni Kwarog ijerwar. Ay, adan ni Kwarag. Katiks ko lang itay, adan na dagas. Nana, papanamngay. Ay, naman kasaritan ni Kwarag. Nalipatam samutan amapan ka ijay bangkag. Ay, jak nalipatan day tatuyang. Ay, aglisi ka man. Nasken ama kamula ta itan badaw. Way namaw. Anya kalaki din aya. Ura siyak tulangay, di mapanagmula. Naparatak mo't anaawat mo di text ko, Kwarag. Wain Tata ba daw? Isungor ni Mayak adagaws, takunan mo't ang mapantaginaw. Way, nagberbero ka nga ruti kadwak nga ginaw. Tangarutin na. Ikitinda na. Kumit-kita mo't ni Nana tuyang manipod di tataway Ay, way. Bayam, ilibasan ta. Abay, agungat aya. Kasta na lang man ni Nana matuyang. Gagangay, tidandanin ang kabaw. Maray, nakitam ni badung kaw. Aywan, kalablabas da dito tersinak, kadwana ni Kwarog. Nakitam no sa dino tinagturungan da. Kano nagapurada mo't anapan dita paradaan. Napananda nga ingatan. Naglugan damot iji tricycle ni Kwarog. Di kwa nagpaabagatan da. Kaya't naasawan. Nagpaili da. Kasta siguro Apay ka day maray. Kano imbaon ko ni badung ko amapan ijay bangkag. Isumot lagayam anagapurada limabas. Linibasan na kagayam ni badung mau. Nagrigat lakit din ayat agpanunot. Anya ayat ipampanunot, maray. No anya ati si daan mi manan. Sapay nagpili iti si daan da Enteng kan Kwarog. Si daan gayam ti pampanunutam. Inaldaw nga rod aday tati problema. Nagpagatang ka kuman akan ni Kwarog ta nagpaili maut. Nagpaili? Kunam? Katwan, nagkuyog da kan ni Kabadaong. Kasano ngayon dyan bilin ni Enteng agrondada? Binilin ni Kapitan nga agronda? Wan, ay kunakon kahit. Saan adengdenggan ni Kwarog ni Uncle na? Ay, sa balen tidengdenggan na. Wan, maray, ni Kabadong itan tidengdenggan na. Ayan ngayon nga dagiti agron-ronda. Ay, Enteng, saan mo naabirukan ni Kwarog? Ta saan da makapagronda ita? Apay asaan ka no binilin ko itay?
Ay kasano ko maama kapag ronda kat inawis mat ni Pari Badong. Nagpaili da ka no. Ay, di nakdengdenggan ng kuwarog na. Talaga asaanan. Saan na kan apatpatyan? Saan nan nga ikan kanu dagiti ibagbagam kan kwa na nga aramidan na? Tatabadaw, sakbay mapantagi na at day bagakan ka. Anya dayta? Awang gayam kwartak. Aping awan. Itakla nga malagip nga awang gayam kwartak. Mapantaki din, siyak ti makamaw. Nanda kwartam. Katuloy na na. Maglaki din na nakita niya nakasabit na daster ni Tuyang kaw. Hindi kinaot ko yung bulsa na. Hada na alak kwarta ko naman. Wow! Nalain ka talaga dumiskarte tatabadaw. Iso ang bilibakan ka. Ay na, pangasim mo't amari Tuyang. Tasan kang agpanib, di tasangwanan ti Tersidak. Ay, nalitaya nga raw. Iparit mo mula amin ang. Adamot iji balayo a pagpanimidam. No apay nga umay kagpanimid di ti Tersinak. Mapukpukaw nga raw di kakaiso na akwartak ijay bulsa ti daster kaw. Ay katamumon no asino tinangala. Ni badong mulaang mo ti kadwam di tabalayaw. Pampanunutek nga rod maray. No adapay sa bali ang mabalin ko a panunutan. Naa, asino kumangay ti sabali a pabasulam. Ita, awanan ti igatang ko iti bagas kan si daun may. Ay, nagrigatan aya no taktakawan na ka ti asawam. Maray, adda ni Kapitan. Ay awan maray. Napanay na yaban dagiti tanod tagrondada ita arabi eh. Apay aya? Agrunda ni Kapitan? Kapilitan tanagpaili ni Kwarog. Duadakin ni Badong ka, maray? Win nga rod. Ninsamot pari Badong tinangawis ka ni Kwarog. Ay, wunsa. Katidakas na. Inala ni Badong ko jay kakaiso na kwartak. Ay unay mat daytan. Wun nga rod maray. Iso apabuludan nakman iti bagas mo. So katakto mo lang maray. Sige. Ay bagbagaam to dayjay abadong mo. Agasam dayta, Kapitan. Sika lang arodan ti Kapitan. Sika pa'y ti tanod. Ke, una. Rumbang ko maatrabaho ni Kwarog ti agrunda. Ay, sabali nga rin tinapananda. Sa dansa pa yan nagawid. Awang pa'y nga rin ka aldawan. Uray ni Marituyang, agur-uray ka ni Kabadong. Ay, makangag na dyan akwarog na. Ay, bagbaga am laang mata, Kapitan. Ay, napunuan akon. Saanin anasaya atar aramidin na. Gaputadya kun mauray ni Badong ka, maray. Siya kun ati mapanagmulay di bangkagmay. Ay kat nasaysayaat Diyak matamaw no sa dino ti pangbiro ka kin ni Badong ka. Ay, apay ngamin abirukam. No saan na akayat ti agawid? Bye-bye Katuwan! Ala, ingkakit di agmula, mare. Kabailam day ta. Ano ti makunam Kwarog? Agawid ta ka day. Sika man, tatabadaw. Naginom tamatay, Yung tata, nabartak tabay kiti na. Itix kan tumanayin Kwarog, no kaano ta nga ginam. Ewan, sige tatabadaw. Uray ti text mo. Si putak manay, no sa dinaw, ti pangisabitan ni Tuyang kaw, yidaster na. Sigurado, wala nakabulsa kwarta yan. Intang aruda naglugan ni tricycle ka. Ay, katuwa na. Ayan na yan, yung tricycle mo. Nay, yung parking ko lang matditawi. Nay, awan mo ti makita ka nakaparking at tricycle. Ay, awan nga raw. Napanan ngayon ti tricycle ka. Ay, bagan mo nood na ng bulod Ay, sana mapali na bulutan ta. Ay, pangbiro kanta ka yung tricycle map. Ay, birukan ta tataba daw. Saan ta nga gawid no, di ta mabirukan. Ay, sa payaldaway. Ay, yung tanda ko na, nituyang ka, no, yak pala makaaway.
Saan may paikit anak tiliw diyag tatakaw, kabayatan ti panagronda mi. Ay, agronda kayo ngamin anaimbag, Isong beter arami din mi. Ay, sursuron nyo ti aglawlaw iti kabildatan. Nangro na ijay sentro. Talaga aday ta, ti arami din may. Tanay, at dalat ta dagiti agrekreklamo ang mataktakawan da, uray iti rabi Noon da ko mga min ni Kwarog. May samot da di aka anakam. Ikatemtuman at chiptanod, nukas jay na mulaag. Manang, rabinton no makasangpot tayo di kabildatan no magmagnata. Kita niya ngay nga raw. Saan tamot ang nabirukan di tricycle mo? No tinakaw da. Apay ngay asaan daman lang anang ibatay. Kanya ngay kumati-bati da. Ita, isa akong nga akin tricycle ti kakasya magmagna. Ay katarugyan tan ati magna. Basol mo da ito itataba daw. Ha? Apay malin na basol ko ay. Nagsaya ti biyag ka. Mapanak ko magrunda. Ang uminawis na ko may aginaw. Sakpay mo ti pabasulin may. No saan na ko maatiniksan. Di saan ako masimurot kan ka. Wen angam nagmayat ka mait. Wen kunamot adagos. Imay ka pa'y adagos si Jay Balay. Ay, jak lang ko man simursurot kan ka. Kasano nga'y kapitan, katawan pa'y mutdakwarog kan kabadong. Saan kon a problema day ta? Si kamadan ti agrondan, Kadwak dagiti da dumatanaw. imbis kumaan ni kwarog. Bareng matiliw mi itan dagiti agtatakaw. Sapay kumaa kapitan, tarabii kanu ti panagraira da. Dita kanu sentro ti paborito da apagtaktakawan. Ay, rabi na talaga. Adayo magayam dito kabildatan no pagnay na. Nabanuga ka ang tatabadaong. Ay, uray, ta makadanon tantulat tayo di kabildatan. No, ada di tricycle ka. Santa kumana rabia nakastawi. Ala, saan ka nga reklamaw? Tabaring mabirukan ta pa di tricycle mo. I-report ko kini uncle ko ti pan nakapukaw ti tricycle ka. May report mo taon intong bigat. Kanya nga, agsinatan na dito. Dito yung mutin na magna. Wine, tatabadaw. Dan sa tatakaw iti na dya banda. Tiliwag na ita. Tagturi din na magmagna. Nalakala ang matiliw ko tilukaw. Natiliw ka! Tatakaw! Saan ka na makalibas pa? Mabalot ka ititong palbiag. Ay, ibatanak! Saan ka nga ibatan ang tatakaw? Ay, sana nga tatakaw. Ibatanak! Hay. Sika pare? Sana nga tatakaw, pare. Ay, kunakno sika ti agtatakaw. Siya da ito, pare. Ni pataw. Ireklamok na ita, Kapitan Tuyan. Agasim man. Pinagsuspitsaan na kida niyang tatakaw. May salang ti maibagak di tabadong. Gonggonam. Ha? Ayun ay kamutin. Si kanto pa'y ti pa'y balod ko. Nagado ti basol mo kanyak. Basol, adaya may. Nalam jay kwartak, jay bulsa ti daster kaw. Ijay. Imbes ko maamapan ka agmula ijay bangkag. Saanon, tasya ko na. Kasanaw, saan ka ba't nagawaway? Ay, dayay pa'y basol ko pa'y. Wan, iso arumbang at tiliwan na ka ni Kapitan. Sigay, tayong kay reklamo kini Kapitan. Anya. Pakawanan na kang kail. Tung palag tunti bagam kanyak. Ay, rumbang lang. Aramid ang pati naramid mo. Talaga nga ikatan kan kas chip tanod ka. Hindi nga min tatabadaw. Basol na Ay, saan ka man nga agpapabasol? Inteng, dahil iti balunet ko. O sarem ka de. Balonite. Hanggang di nakmat balonite na. Ay, isublimpay lang ijay lakasam day tabana. Tayin ton sumaruno alabsingan nak ni Kwaraw. Iso, ti pangaramatak iti day balunat. Ay, Kwarog, no kumata ni Kapitan ti sinurot mo, di saan kumaanapukaw ti tricycle mo. Ala, agnakam kan.
Alasigay! Ditan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengag.